салом бинандагони азиз, закӣ ва ҳушманди телевизиони Баҳористон, ин барномаи таҳлилии фикри шумо аст ва тасмим гирифтем ки дар барномаи имрӯза вобаста ба сифати таҳсилот ва арзёбии баҳои хонанда дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ суҳбат кунем. Бо иродат ва садоқатмандӣ дар барномаи имрӯза моро ҳамроҳӣ мекунанд Муҳаммад Салим Қурбонзода, сардори шӯъбаи сифати таҳсилоти Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Аҳмадшоҳ Саидзода, сардори раёсати агентии назорати муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ то мактабӣ ва иловагии агентии назорат дар соҳаи маориф ва илмӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаҳонгир Салимзода, сардори раёсати агентии назорат дар соҳаи маориф ва илмӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ва ниҳоят Нуриддин Ғафурзода, сардори раёсати агентии назорат дар соҳаи маориф ва илмӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон. Хуш омадед. ба мо шумо маълум аст ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар зарфи 30 соли соҳиб истиқлолӣ дар муассисаҳои таълимӣ барои хонандагон шароити заруриро муҳайё кардааст ва акнун масъулияти омӯзгорон додани дониш ба хонандагон ва масъулияти хонандагон бардошти дониши амиқ аз омӯзгорон аст. мехостем акнун сари анамин мавзӯъ суҳбат кунед. сифати таҳсилот яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи маориф махсусан дар кишвар маҳсуб меёбад ки зимни ифтитоҳи бинои донишкадаи идоракунии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар он ҷо хуб қайд кард ки сифати таҳсилот дар оянда низ ҳамчун масъалаи муҳимтарини соҳаи маориф маҳсуб меёбад. шоҳиди он ҳастем ки дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ муассисаҳои таҳсилоти миёнаи типи нав бо тамоми шароити ҳозиразамон ифтитоҳ ёфтааст ва хонандагони мо ҳам аз ин шароитҳо хуб истифода бурда истоданд. вале дар ин раванд ҳаст бо баъзе камбудиҳое ки масалан барои паст кардани сифати таҳсилот дида мешавад норасоии омӯзгорони ихтисосманд ки омӯзгороне ки соҳаи вобаста ба ҳамон соҳаи фанӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дарс мегӯянд яке аз сабабҳои паст шудани сифати таҳсилот. норасоии баъзе китобҳои дарсӣ ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дида мешавад. агар ҳамин камбудиҳое ки мо қайд кардем ҳамино бартараф шаванд, боварӣ дорем ки сифати таҳсилот дар муассисаҳо боз ҳам бо хубтару беҳтар мешавад. ташаккури зиёд. саломат бошед. ин фикри шумо буд. дар воқеъ шароити зарурии таълиму тарбия имконият фароҳам меорад ки насли имрӯз ба донишомӯзии амиқ фаро гирифта шавад. сифати таҳсилот муайянкунандаи дониши хонанда аст. мехостем андешаи баъдиро шунавем. марҳамат. бо назар дошти талаботҳои мавҷудае ки ҷиҳати амалӣ намудан ва баланд бардоштани сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ ба миён гузошта шудааст, Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки дар назди худ шӯъбаи сифати таҳсилот таъсис дода шавад ва ҷиҳати амалӣ намудани бандҳои асосие ки ба дониш, маҳорат ва малакаи хонандагон таъсир мерасонад, корҳои назаррасро ба сон расонда истодаанд. аз ҷумла амиро бояд қайд намуд ки аз ҷониби Академияи таҳсилоти Тоҷикистон меъёрҳои баҳодиҳӣ ва ба дониш, маҳорат ва малакаи хонандагони синфҳои 1-11 таризӣ карда шудааст ки дар он аз соли 2009 тасдиқ карда шудааст ва дар асоси ҳамин тамоми ҳайати омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон ба меъёрҳои баҳодиҳӣ ба инобат гирифта мешавад. яке аз талаботи асосие ки дар ҳамин дастурамале ки ҳамин нишон дод ба миён гузошта шудааст, пеш аз ҳама аз номгӯи тамоми номгӯи фанҳои таълимӣ дар он ҷо дарс гардидаанд талабот ва меъёрҳои асосие ки ба баҳои 5, 4, 3, 2, 1 натиҷагирӣ карда мешавад дониши хонанда. ҳамин меъёрҳо ҳамаш ба инобат гирифта шуданд ва талаботҳои асосие ки ба миён гузошта шудааст дар навбати аввал аз ҷониби худи омӯзгор ва маҳорати касбии ҳар як омӯзгор ҳам низ вобастагии қавӣ дорад. ҳамин нуқтаро бояд қайд намуд ки муносибати босолат дар таълим дар ҷаҳони муосир ва ворид шудан ба фазои ягонаи таҳсилот дар тамоми зинаҳои таҳсилот дар ҷумҳурии Тоҷикистон моро водор месозад ки ҳамқадами замон бояд бошем. аз ҳамин нуқтаи назар дар ҳамкорӣ бо ташкилот, идораҳо ва агентиҳое ки дар соҳаи маориф барои назорат таъсис дода шуданд, ҳамкории судмандро мо ба роҳ мондаем ва кӯшиш ба харҷ медиҳем ки тибқи дастурҳои ҷаноби олӣ
اویدی بلند برداشتن صفت تحصیلات و با طلبات مطابق نمودن سطح دانش و ملکه کسبی خوانندگان کوشش بخشیدیم. امروز از روی کدام زینه‌ها دانش خواننده رو معین کردن ضرور است و مهم است و عمیقاً دانش خواننده معین کرده میشد؟ از روی نظام 10 بالا یا اینکه از روی بهادهی؟ سیستم معارف ما از روی سیستم 5 بالا نتیجه گیری کرده می شود. در نظر است که زینه 100 خاله 100 بالا می بینابر گرفته می شود. با ساختارهای مربوطه دستور داده شده است که اویده این مسئله فکر عقیده و کارکرد کرده برای تصدیق به وزارت پیشنهاد نمایند حجت‌های رسمی رو. المپیادهای فنی، المپیادهای سطح جمهوری و بین المللی اینا از روی خالهای 100 بالا جنبش کرده میشن. این خودگوی اون است که با مرور زمان باید ما آهسته آهسته با طلبات مطابق نموده و همین زینه 100 خاله باید که گذاریم و این هم در نظر است. یعنی که تا امروز در جمهوری تاجیکستان سنجش دانش خوانندگان در روند المپیادها از روی نظام 100 بالا یا اینکه سیستم 100 بالا برگزار کرده می شود و در مؤسسه‌های تعلیمی از روی نظام 5 بالا. تشکر، سلامت باشد. می‌خواستیم اندیشه بعدی رو وابسته به صفت تحصیلات شنیده باشید که امروز در مؤسسه‌های تعلیمی شهر نویه‌ها منطقه‌های جمهوری در کدام سطح قرار دارد؟ مرحمت. سلامت باشید. باید قید کرد که ریاست اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان همکاری را با ریاست معارف ولایت ختلان زیچ به راه مانده است و باید قید کرد که در 226 مؤسسه تعلیمی که در ولایت ختلان از اتستاسیا گذرانده شد در اینجا معین کرده شد که سطح دانش خواننده به سویه 11 5 برابر است و از خودکنی برنامه تعلیمی 76 از 10 2 برابر شده فایز برابر است. این تو کدام دوره است سنجش؟ این در تو این 10 ماهه سال 2022. تشکر، سلامت باشید. روند سنجش کدام کمبودی ها را در این سمت آشکار نمود؟ چی گفته می توانید وابسته به این؟ در رفت سنجش اساسا برای بلند برداشتن سطح صفت تحصیلات آموزگاران غیر اختصاص به نظر می رسد و یعنی رابطه پدر و مادر با آموزگار، نبودن آزمایشگاه ها، از همین حساب من فکر میکنم که سطح صفت تحصیلات یعنی با معیار معین کننده جوابگو نیست. تا به هنوز مثلا در منطقه ها نمیرسن آموزگار؟ تقسیمات و بجای کار حاضر شوی متخصصان جوان از جانب وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان تحت نظارت قرار دارد و تا به امروز طبق معیارهای موجوده که متخصصان جوان که به مؤسسات تحصیلاتی عمومی جمهوری برای کار فعالیت سفربر کرده شدند آنها با جای کار تامین کرده می شوند. بنابر سبب ساعت کم جدا کردن از امتیازها برخوردار نبودن خود متخصصان جوان دستگیر نیافتن از جمله رهبریت مؤسسات تعلیمی قسم زیادی از همین متخصص جوان از همین کسب آموزگاری کرده رو افتاده شدن. فکر میکنم که آنها با دیگر کارها یا با دیگر کاری که بیرون از جمهور سفر میکنن. همین رو باید قید نمود که پیش از همه امتیازهایی که برای متخصصان جوان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده شده است و پیشبری کرده شده است، پیشبینی گردیده است. اگر همین از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و نوحه ها درست به راه مانده شود و مناسبت صمیمی نسبت متخصصان جوان شود تا اندازه تامینات کادری در محل یا که در مؤسسات تعلیمی به راه مانده می شود. تشکر. درست قید کردید که دستگیری مقامات محلی در همین جا نمیرسد نسبت به آموزگاران جوانان و نسبت به ساحه معارف و علم جمهوری تاجیکستان و این هم مسئولیت یعنی همون محلداران است یا که مقامات محلی است که در یک جایگی با ساختار مربوطه ساحه معارف و علم مثلا فعالیت کرده باشند تا اینکه همین کمبودی ها برطرف کرده شود و صفت تحصیلات در سطح ضروری معین کرده شود یا که بالا رفته شود. به اندیشه شما میتواند که آموزگاری با تجربه در سمت دانش از خودکنی خواننده نقش داشته باشد؟ واقعا هم حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه معارف اهمیتی خاص میدهد. به واسطه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام نوبتی خود 21 دکبر سال 2021 قید نمودند که ما
дар даврони истиқлолӣ барои бунёди маорифи миллӣ ва ворид гардидан ба фазои байналмилалии таҳсилот бояд корҳои назарросро ба сомон расонем. Зеро мо чунин мешуморем ки ғамхорӣ нисбат ба маориф ин албатта сармоягузорӣ ба ояндаи ободи давлат ва ҳукумат мебошад ва худ ҳамин таваҷҷӯҳи роҳбари давлат аллакай ҳар яке моро водор мекунад ки нисбат ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи бештару амиқтар зоҳир карда бошем. Воқеан ҳам омӯзгор шахси калидӣ дар ҷараёни таълиму тарбия ва таҳсилот мебошад ки албатта ҳар як хонанда тамоми таваҷҷӯҳи худро маҳз аз омӯзгор меомӯзад. ҳатто аксари хонандагон дар синфҳои ибтидоӣ сухани устодро ҳатто аз сухани падар ва модари худ ҳам бештару арзишмандтар қабул мекунанд. Вақте ки ягон корро дар оила масалан падар ё модар нодуруст гуфта бошад, ҳатман мегӯянд ки муаллим ё устод ё омӯзгори ман ин хел гуфтаанд. Ва албатта имрӯз нақши омӯзгор дар баландбардоштани сатҳу сифати таҳсилот нақши калидиро мебозад ва омӯзгорон имрӯз воқеан ҳам тавассути истифодаи технологияи муосир дар ҷараёни таълим аз тамоми имкониятҳо истифода намуда барои ҷалби зеҳни таваҷҷӯҳи тарбиятгирандагон ва ҳам хонандагон роҳу усулҳои нави муосирро роҳандозӣ карда истоданд. чӣ хеле ки дар боло устод қайд намуданд, имрӯз аксарияти омӯзгорони навовар шогирдони худро дар озмунҳо ва олимпиадаҳои на танҳо ҷумҳуриявӣ, ҳатто дар байналмилалӣ ҳам омода карда ҷойҳои намоёнро низ ишғол карда истодаанд ки ин албатта ифтихори ҳар яки мо масъулини соҳаи маориф мебошад ки кӯдакони мо дар озмунҳои байналмилалӣ дар ҷумҳурии Туркия, дар Олмон, дар Фаронса, дар Аврупо бисёр, дар Британияи кабир, дар ҳатто Амрико ва Дубай минтақаи араб ҳам низ озмунҳои байналмилалӣ ки тавассути ҳам иштироки фосилавӣ ва ҳам иштироки бевоситаи шахсӣ рафта бо нишондиҳандаҳои назаррасу беҳтарин бо ишғоли ҷойҳои намоён ва ифтихорӣ омада истоданд. Классикони мо мегӯянд ки ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд, ҳеҷ мавлоно нашуд муллои рум, то муриди Шамси Табризӣ нашуд. Яъне ки албатта аз ҳамин гузаштагони мо таъкид мекунанд ки нақши асосӣ дар таълиму тарбия ин албатта дар дасти омӯзгор аст ва имрӯз ин рисолатро омӯзгорони ҷумҳурӣ бо сари баланд бурда истоданд. ташаккур, саломат бошед. дуруст аст ки ҳамин муваффақиятҳо, ҳамин муваффақиятҳои хонандагон, омӯзгорон дар боло бурдани сифати таҳсилот мусоидат мекунад. шумо роҳу усулҳои нави таълим гуфтед, чиро дар назар доред? бале, имрӯз аллакай дар ҷараёни таълим истифодаи усулҳои нав, яъне ки барномаи давлатӣ ҳаст, муҷаҳҳазгардонии кабинетҳои фаннӣ, озмоишгоҳҳо, бо компютер таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ, тахтаҳои электронӣ, ҳатто имрӯз техникаҳои бронест ки плазмени телевизорҳо бронестуданд ки ба монанди планшет онҳоро истифода карда мешаванд ва масалан дар гимназияи рақами 1 шаҳри Истаравшан мо зимни баргузории аттестатсия шоҳид будем ки барои шавқовартар гузарондани дарси махсусан дар кабинети синф кабинети фанни физика таҷҳизонида шудааст. Тамоми он чизҳое ки таҷриба мегузаронанд ба воситаи анамин истифода карда намоиш дода мешавад. Яъне аллакай дарсҳо тавассути видеодарсҳо нест ки аз тарафи мутахассисони на танҳо дохили ҷумҳурӣ, балки мутахассисони варзидаи соҳа ҳастанду анамин фанни мавзӯъ ки муаллим интихоб мекунад аз интернет. Албатта ман боварӣ дорам ки ин чиза вазорати маориф ҳам ҷонибдорӣ ки дастгирӣ мекунад карда истодааст ва бохабар ҳаст. бо воситаи видеодарсҳо, яъне ки таҷрибаи анамин гузаронидани дарсҳоро тавассути ана ҳамин яъне ки тахтаи электронӣ ва телевизорҳои плазмавӣ намоиш метиҳанд ки ин ҳам аллакай ба хонандагон ки таваҷҷӯҳашонро аз як тараф ҷалб мекунад ҳамчун воситаҳои муосири технологӣ ва аз ҷиҳати дигар анамин гузаронидани бехавфтар мекунад. химия масалан ягон вай мегузаронанд
реакция мегузоранд. инҳо компонентҳо ҳаст, ҳамаи компонентҳо дар монитор бароварда мешавад ва хонанда аз рӯи масъалагузорие ки муаллим масъалагузорӣ мекунад ки мисалан кадом элементҳои химиявиро ҳамроҳ кунад, кадом чи ҳосил мешавад, намуна тавассути телевизор монитор намоиш дода мешавад ки дигар аллакай барои харидорӣ намудани чизои гаронарзишӣ мисалан реактивҳою чизозам аллакай аз байн меравад. ҳам бехавф, ҳам бехатар, ҳам шавқовар. ташаккур. ин яке аз мисолҳое ки мушаххас. дастгирӣ ва маҳорату малакаи ҳамон устодо буданд ки имрӯз хонандагони мо ба ҳамон ихтироткориҳо яъне рӯ оварданд. пеш аёниятҳое буданд ки дар давраи дарс, дар вақти дарсҳои фанҳои дақиқу гуманитарӣ омӯзгорон аз он лавозимот, аз он лавҳаҳо яъне дарс мегузаштанд. ва имрӯзам дар муассисаҳое ки 594 муассисае ки дар 10 моҳа мо аз санҷишу аттестатсия, аккредитатсия ва сифати таҳсилот гузарондем, дар он ҷо дар вақти санҷиш мушоҳида мешавад ки омӯзгорон аз маводҳои ҳозиразамон ва аз маводҳои пеш истифода мебаранд, чунки инҳо ҳам ҳардуи маводҳо барои боз ҳам баланд бардоштани сифати таҳсилот, барои боз ҳам беҳтар намудани дониши хонандагон таъсири хуб мерасонанд. баъзе маводе ҳаст ки дар ҳамон лавҳаҳо ҳаст ки онро мо масалан дар телевизор ё ки дар он аёниятҳои нав оварда наметонем ва баъзе маводе ҳаст ки дар о яъне ба ӯ омехта карда ба хонанда боз ҳам беҳтару хубтар мефаҳмад. дастовардҳои хуб аст барои баланд бардоштани сифати таҳсилот ва ҳамарӯза яъне қарори ҳукумат дар бораи барномаи озмоишгоҳи фанӣ муҷазз гардони озмоишгоҳ барои солҳои 21-25 қабул шуд ва аллакай вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст бо мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ки ҳамасола тибқи ин барнома бояд ҳар як ноҳия, ҳар як шаҳру ноҳия вазифадор аст ки ҳар як муассисаро бо ҳамин озмоишгоҳҳо таъмин намояд. ва бовариам дорем дар солҳои наздик худо хоҳад ҳамаи муассисаҳо пурра ба ин озмоишгоҳ таъмин мешавад ва сату сифати мо боз аз ин ҳам баландтар мешавад. ва он камбудиое ки дар соҳаи маориф аст рӯз то рӯз роҳи ҳалли худашона ёфта истоданд. ташаккур, саломат бошед. ин фикри шумо буд. дар воқеъ имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шароити заруриро дар муассисаҳои таълимӣ таъмин кардааст ва таъмин карда истодааст, чуноне ки шумо зикр кардед. ин ҳам боз масъулияти худи омӯзгор аст, масъулияти худи хонанда аст ки барои бардошт кардан, барои омӯхтан масалан кӯшиш кунад ва боз ҳам анамон масъулияти падару модар аст ки боз ҳам мегӯям ки поёнтар суҳбат мекунем. Мехостам акнун гуфта бошед ки аз рӯи кадом категория ва ё ин ки бандҳо сифати таҳсилот муайян карда мешавад. индикаторҳое ки барои муайян кардани сифати таҳсилот муайян шудааст ва қарори мушовараи вазорати маориф дар ин таздиқ шудааст, мо дар вақти санҷиш аз рӯи онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ муайян мекунем ва дар он ҷо баҳои 4.5 ва 4.53 муайян мекунем. аз худкунӣ ва сифатро аз рӯи ӯ мо меъёрша муайян мекунем ва мушоҳидаам ҳаст ки назар ба солҳои пеш оҳиста оҳиста сату сифат дар муассисаҳо каме рӯ ба афзоиш ёфта истодааст, чунки аллакай талабот нисбати хондан ҳамагон шоҳид ҳастем ки дохилшавии хатмкунандагои моро агар нигоҳ кунем ҳамасола қариб кадом муассисае ки мо санҷиш мерем то 90-99% хонандагон ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ, олии касбӣ хориҷи кишвар дохил мешаванд. ин шаҳодати он медиҳад ки аз худкунии барномаи таълимӣ дар муассисаҳо хуб бароҳо монда истодааст ва камбудӣ ҳам ҳаст. бекамбудӣ мо намегем камбудӣ нест, камбудӣ ҳам ҳаст, вале афзоиш ҳам ҳаст ки аллакай хатмкунандаҳои мо ҳамасола тариқи маркази миллии тестӣ, тариқи квотаҳои президентӣ, тариқи квотаҳои хориҷӣ ки донишҷӯи мо, хонандагои мо тонистанд ки сазовори номи донишҷӯ шаванд. шомил шудан ба мактабҳои олӣ сифати таҳсилотро муайян мекунад ё ки арзёбии баҳои хонандаро ва ё ин ки арзёбии баҳои хонанда дар натиҷаи сифати таҳсилот ба даст меояд. аз худкунӣ барномаи таълимӣ ҳаст ки хонанда яъне пурра
به همون مؤسسه تحصیلات عالی گفتیم داخل می شود. یعنی برنامه را تمام خوانندگان از خود میکنن، ولی صفت تحصیلات ما نمیتونیم گفتن که تمام خوانندگان به صفت هست. یعنی تو 50%، 60%، 30%، 40% در وابسته به همون زینه تحصیلات ابتدایی، عمومی، اساسی، عمومی، میانه عمومی دیده می شود. لیکن قید میکنیم که خیلی اگر در هر یک مؤسسه اداره کنی صفت تحصیلات است، در مؤسسه تحصیل میانه مخصوص هم خیلی یک متدی است که آنها وابسته به این هر یک چوریک، یعنی همون صفت تحصیلات مؤسسه خود را جنبست میکنند و وقت در مشاهده ها نشان میتید که قریب که به همون صفتی که ما معین میکنیم مانندی دارد، کمی زیادتی نشان میتین. ولی وقتی که گروه کاری از اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم از پرزیدنت سنجش میگذراند، در وقت سنجش اگنتی بواسطه از دیگر مؤسسه های گرد و اطراف اکسپرت ها، متخصص های همون فنی رو جلب میکند که با اون مکتب یگان دخالت، یگان علاقمندی ندارن و سنجش خود رو وابسته به همون سوالنامه ها از گروه های همون، از صنف های همون مکتب ها میگیرن و در اون وقت معین میکنند که سطح و صفت در مؤسسه کدام سطح است و در آن وقت مقایسه با آن صفتی که مؤسسه میگذراند مقایسه میکنیم و فایز معینی بلند و پست بودن صفت ما در اونجا پیشنهاد میکنیم و در همون دوره با مؤسسه توصیه ها میتیم برای باز هم بلند برداشتن صفت تحصیلات کدام کارا را برای موندن در کار که سطح و صفت باز هم خوبتر و بهتر شد. اصلا کدام توصیه ها رو شما ضرور میشمرید که این زمان به بیننده عزیز گفته باشید در سمت بلند برداشتن صفت تحصیلات، این که به آموزگاران محترم ما گفته باشید؟ برای بلند برداشتن صفت ما توصیه میکنیم که با خوانندگان سوسخوان درس‌های ایلاوگی گذرانند. با پدر و مادرانی که فرزندان ها یعنی باباهای پس میخونن صحبت‌های علاهیدگی گذرانند و منتظم رابطه پدر و مادر با مکتب باشد. چون که اگر پدر و مادر و مکتب رابطه زیج داشته باشند، من باور دارم که در اینجا صفت تحصیلات هم تاثیر میرساند. وقتی در خانه نظارت باشد، در مکتب نظارت باشد، کودک الکی برای تعلیم الکی با مسئولیتش دوچند می شود. با تشبث پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، آزمون فروغ صبح دانای کتاب است. همگان شاهد هستیم که در تمام جمهوری، در تمام مؤسسات تحصیلات میانه عمومی، ابتدایی، عالی، کسبی، نه فقط مؤسسه در ساحه معارف، تمام کارخانه ها الکی شهروندا با کتابخانه میل پیدا کرد. این الکی تشبثی خود پیشوای معظم است که توانست که با یک تشبث تمام جمهوری رو، یعنی یک صفت بلند کند. الکی دیدیم که کودکانی که از باغچه هستند از 5 ساله تا سن نفقه با کتابخانه میل کردن و همین هم اگر ما در مؤسسه ها مخصوص قرائتخانه های خوب تشکیل کرده خوانندگان رو بعد درس در آنجا جلب کنیم و با آنها محفل های کتابداری، کتاب آموزی، محفل های مثلا فیزیکان جوان، شیمیکان جوان، متمتیکان جوان، دیگر آزمون ها وابسته به فن های تعلیمی در هم مکتبا جلب کنیم، این هم برای بلند برداشتن صفت تحصیلات تاثیر خودش میرسه. تشکر. ما باید کوشش کنیم که کودک وقتی همون خالگی که بهوده است نمونیم، فقط به همون جلبی کتاب و کتابخانه و محفل ها و دیگر کروژاک های فنی که در مکتب ها می شود کودک جلب کنیم. تشکر، سلامت باشید. این نکته هایی بودند که در سمت پورا کردن صفت تحصیلات مساعدت میکنند. اشاره کردن از در آغاز برنامه که مسئولیت پدر و مادر یا اینکه همکاری پدر و مادر نیز میتواند که به صفت تحصیلات برای بالا بردن صفت تحصیلات ربط داشته باشد. میخواستیم صحبت کنید وابسته به مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و همکاری والدین با مؤسسه تعلیمی. روزنامه خواننده را نظارت میکنیم. در روزنامه خواننده یعنی قید پدر و مادر نیست. این او معلوم شهادت میتید که یعنی پدر و مادر نظارت نمیکند روزنامه فرزندش که کنی چی بها گرفته است، چی موضوع درس خوانده است. انا
دیگرش یعنی مجلس پدر و مادران تشکیل نکردن. بسیار جهود ما صحبت ها میگذرانیم، میگیم که برابر هستیم، سوال میتیم که مجلس پدر و مادران گذراندین. بسیاری آموزگارا یعنی مجلس پدر و مادران گذراندگی نیستند. اگر خواننده در یک شبانه روز اگر 5-6 ساعت در مؤسسه باشد، باقی مانده در نظارت پدر و مادر. اگر پدر و مادر نظارت را درست برای میموند، یعنی این هم با فکرم که یعنی بلند برداشتن صفت تحصیلات یعنی کمک خود را میرساند. تشکر، سلامت باشه. روزنامه این پیوست کننده همون مکتب با پدر و مادر است. وقتی که مدامی که این روز پدر و مادران محترم ما در هر یک هفته حداقل یک بار که روزنامه فرزند خود را نمیکشایند و نمیبینند و سایه دست نمیمونند، پس چه حجت است که مثلا ما به صفت گوییم، تحصیل گوییم، تعلیم گوییم و تربیه گوییم؟ در شهر دوشنبه با ابتکار شهرداری برنامه یه دانش امروز در مؤسسه‌های تعلیمی عمل میکند. اگر معلوماتی داشته باشید میخواستیم در این سمت صحبت کنید شما که این به واسطه ربط دارد به همکاری والدین با مؤسسه تعلیمی. بله، در شهر دوشنبه برنامه یه دانش در سرویسات معارف شهر دوشنبه فعالیت دارد. در اونجا شخصای مسئول وابسته کرده شدند و از هر روزه از تشریف خود خواننده به مؤسسه تعلیمی تو باها، تو نتیجه باها، تو جنبست، تو به خونه حاضر شدن، پیغامک ها با واسطه تلفن ارسال می‌گردد و شخصا خود والدین از تمام اخبارات و نگاه و سطح دانش و فهمیش و اشتراک فرزندش در درس ها آگاه می‌گردد. همین را باید قید نمود که رابطه مؤسسه، جامعه و والدین در همبستگی برای درست هدایت کردن و سفربر کردن خود خواننده و به مقصدهای نهایی خود رسیدن اینجا رول اساسی را اجرا می نماید. باز همین رو قید کردن به مورد است که وقتی در جامعه سالم، نسل سالم، فرزندهایی که ما با تمام اتریبوت و طلبات اساسی که از جانب استانداردهای دولتی یا که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان استانداردهای دولتی تأسیس کرده می شوند و با معیارهای موجوده خواننده جوابگو می شود، ما با در نظر داشت طلبات اساسی در آینده با کادرهای بلند اختصاص و با طلبات بازار مهنت جوابگو نائل می‌گردیم. همین را به نظر گرفته وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان جهت عملی نمودن طلبات‌هایی که به میان گذاشته شده است در مؤسسه زیرساختار خود و ریاست شعبه‌ها و بخش‌های خود همه روزه این مسئله تحت نظارت خود قرار داده است، مورد بررسی قرار میگیرند و فکر میکنم که همین رابطه جامعه، والدین و خود مؤسسه تعلیمی این از منفعت خالی نیست و نتیجه خود رو داده ایستاده است و با تشکیل شدن مؤسسه تیپ نو معیارهایی که با زینه، با طلبات، با محیط امکانیت خواننده مساعدت می‌نمایند در این گونه مؤسسه تعلیمی خیلی بلند و شرایط خوبی کاری و تحصیل فراهم آورده شده است و سطح دانش، صفت تحصیلات آنها نسبت به مؤسسه تحصیلات عمومی تا اندازه فرقیت هم دارد. بنابر سبب اساسش از آن عبارت میباشد که در اینجا خود والدین وقتی که بر مؤسسه خصوصی تیپ‌های نو مبلغ صرف میکند و لازم میشود که تحت نظارت جدی و فرزند قرار دهد. از همین نقطه نظر هم مسئولیت محیط عائله فرزند رو به وی میرساند. بله. عائله یک چیزی که اساسی جمعیت میباشد که در اون شخص یا که کودک انشاف مییابد یا که به وی میرسد. وقتی مناسبت خود پدر مادر در محیط عائله جدی از صمیمی هست، فرزند هم یک شخص برکمال به وی میرسد و در مرحله گذشتن وابسته به پسیکولوژی سن سالی هم با آنها امکانیت میدهد که همون مرحله تحصیلات دوره به دوره پس سر نماید و با یک شخص برکمال به وی رسد. تشکر، سلامت باشید. و در مؤسسه تعلیمی من فکر میکنم که راهبر کردو نیز میتواند که شرایط سازگار را مهیا سازد، هم برای آموزگاران هم برای خوانندگان و با این واسطه در سمت بلند برداشتن صفت تحصیل مساعدت کند. من یاد دارم هنگام مکتبخوانی در مؤسسه تعلیمی سرور مؤسسه ماه یک بار روزنامه خواننده رو گرفته از نظر میگذرانید. فکر میکنم که نوبسته از موقعیت و امکانیت
ба даст омада тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ аз хурд то калон кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки мо як муҳити солим дошта бошем ва фарзандони мо дар як самимияти эҳтирому озодию арзгузорӣ ба воя расанд ва онҳо мо бовар дошта бошем ки дар оянда насли наврас барои беҳбуд бахшидан ва ҷонок намудан раванди кор дар самти худогоҳии миллӣ ролҳои асосиро иҷро менамоянд. ташаккур, саломат бошед. мехостем аз мушоҳида суҳбат кунед ки дониши насли муосир имрӯз бештар аз кадом фанҳои таълимӣ аст ва ё ин ки бештар имрӯз хонандагони мо ба кадом фанҳои таълимӣ завқ доранд, шавқ доранд ва мехоҳанд ки анамон фанҳоро аз худ кунанд? боз масъала сари технологияҳои муосир мебиёяд. имрӯз ана ҳамин озмунҳо имрӯз дар саросари ҷумҳурӣ озмунҳои ҷумҳуриявии илмфурӯғи маърифат Тоҷикистон ватани издизиман фурӯғи субкидонаи китоб аст ташкил шудааст ва инҳо аллакай тамоми ҷомеаро ба омӯзишу хондану ҳамин чизо рӯй овард. аллакай ҷомеа рӯй овард. ҳар як оила имрӯз ақлан худаш иштирок накунадам тавассути мана воситаи телевизион ки шумо намоиш медиҳед ки ҳамарӯза ҳар бегоҳ намоиш медиҳад, ҳар як хонанда ҳар як оила тамошо мекунад ва завқ ақлан завқ ҳавас мекунад ки фарзанди манам иштирок кунад. аллакай сол аз сол ҳам теъдоди иштирокчиён ҳам номинатсияи вай зиёд шуда, аллакай дастовардҳо ҳам хеле афзун шуда. ин як масъала. дигар масъала ин ҷабҳаҳои ҳам адабиёт ҳастанд ки миллати мо ки миллати соҳиб тамаддун, соҳиб фарҳанг ҳастиму аз қадим соҳиби китоб ҳастиму соҳиби давлатдорӣ ва соҳиби забон ҳастем ки мана имрӯз ифтихори мо аст. албатта як бахши бисёр калони хонандагони мо рӯй ба адабиёт омӯхтани китобҳои асарҳои шоирон нависандагони ҳам классик ва ҳам муосир ва ҳам адабиёти ҷаҳон ҳаст ки дар яке аз номинатсияҳои ин озмун ҳам ҷойгузорӣ карда шудааст. ин дигар самти дигар як тоифаи хонандагон имрӯз аллакай рӯй ба илмҳои дақиқ оварда истоданд, чунки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи 20-солаи омӯзиши фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ қабул шудааст ки инам аллакай соли дуюм аст ки аллакай самарои хеле хуб ба бор оварда истодааст. ва дигар забономӯзӣ ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат бори дигар мегӯям ки дар паёми чанд бор таъкид карданд ки омӯзиши забонҳои хориҷӣ на кам аз 2 забон ҳангоми хатм намудани зини сеюми таҳсил яъне таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳар як хонанда бояд ки 2 забони хориҷиро бояд ки аз худ карда бошад, ба таври забони модариаш донад. имрӯз на танҳо дар муассисаи таълимӣ балки дарсҳои иловагӣ ташкил шудааст ки забономӯзӣ бештар забонҳои русӣ ва англисӣ аҳамият метиҳанд ва дар аксарияти озмунҳое ки берун аз ҷумҳурӣ мешавад инҳо ё ба забони русӣ гузаронида мешаванд ё ин ки ба забони англисӣ ки надонистани забон аллакай иштирок дар ин озмунҳоро аллакай маҳдуд мекунад. яъне ки чӣ гуфтанӣ? яъне ки бештари хонандагон як қисм адабиёт, фарҳанг, таърих, дигар қисм ба технологияи иттилоотӣ, коммуникатсионӣ, омӯзиши барномасозӣ, барномаҳои компютерӣ, ин як бахши дигар илмҳои дақиқ кади майл карда. саломат бошед. ташаккури зиёд. воқеан ҳам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 3 озмуни ҷумҳуриявӣ, ин ҳам чуноне ки зикр кардед, озмуни ҷумҳуриявӣ илм фурӯғи маърифат Тоҷикистон ватани азиман ва озмуни дигаре ки гӯем ки дар Осиёи миёна инқилоби маданиро барпо намуд, ин озмуни ҷумҳуриявӣ илм фурӯғи маърифат аст ки дар саросари ҷумҳурӣ дар ҳар хонадони тоҷик сухан аз анамин озмунҳо аст ва ин ҳам бошад муайянкунандаи дониш, маҳорат, соҳиб маърифат, соҳиб тамаддун будани миллати тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, мусоидат мекунад ки ба воситаи анамин озмунҳо ва воситаи озмунҳои фанӣ мо сифати таҳсилро боло барем ва дар самти амиқан дониш гирифтани хонандагон мусоидат кунем. ба ҷои охири сухан чӣ гуфтанӣ ҳастед? мавзӯе ки мо имрӯз пешниҳод кардем сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ ва арзёбии баҳои хонанда буд. мусаллам аст ки меҳвари дарс ки дар он
дар 45 дақиқа хонанда бо омӯзгор як фанни алоҳидаро омӯзиш мегузаронад, меҳвари анамин дарс албатта устод аст. ва дар хизмати давлати иборӣ хеле хуб аст ки хостагирӣ ва ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо. ана ҳамин вақте ки ду омил якҷо мешаванд, ин албатта натиҷаи хеле хуб ба даст мебиёрад. яъне ки ҳар қадар зеҳни хонанда хуб бошад, лекин беустод ба мақсад расида намешавад. ва дар ҳамин ҷода ман мехостам ки мо омӯзгороне имрӯз вақти он расидааст ки омӯзгорони соҳибтахассус аз тамоми фанҳо дар муассисаҳои таълимӣ дарс гуфта бошанд. ва албатта барои ин мо бояд ки роҳҳои нави ҷалби омӯзгорон, ҳавасмандгардонии онҳо ки яке аз масъалаҳои муҳимтарин аст. ҳамин аксарият имрӯз хуб аст ки мана вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон озмунҳои фанниро ташкил мекунад ва дар минтақаҳо, дар маҳалҳо на танҳо барои худи иштироккунандагон хонандагон, балки барои омӯзгорон низ аллакай ҳавасмандӣ пешбинӣ гардидааст ки ҳар нафар омӯзгоре ки хонандааш дар озмуни ҷумҳуриявӣ ҷои аввалро истихол мекунад, аз 3000 то 5000 то 10000 сомонӣ барои як нафар хонанда аллакай ҳавасмандӣ пешбинӣ гардидааст ки ин хеле хуб аст. баъзан омӯзгорҳо ҳастанд ки то 5 нафар, 6 нафар, то 7 нафар. ҳамин дигар ин масъала соли равон аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокими давлати вилояти Суғд барои махсусан кормандони соҳаи илмӣ ва омӯзгорӣ як бинои баландошона нӯошона бунёд гардида ба 45 нафар ҳамин кормандони соҳа бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, калидҳои ин хонаҳо барои онҳое ки фидоии соҳа ҳастанд ва нишондиҳандаҳои баланди меҳнатӣ сазовор гардиданд, ё ин ки хонандагонашон дар озмунҳои чи ҷумҳуривӣ ва чи байналмилалӣ иштирок карда соҳиби дастовардҳои баланд гардиданд ва ин гуна шахсиятҳо ин хеле дастгириҳо аст. ман фикр мекунам ки агар омӯзгор дастгирӣ ёбад, ҳар як омӯзгор кӯшиш мекунад ки бо хонандагои худаш корбарӣ кунад ва барои баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот ин сабаби яке аз муҳимтарин буд шуда метавонад. ташаккур ҳозирини арҷуманд, дуруст қайд кардед шумо ки меҳвари асосӣ дар синфхона худи омӯзгор аст. омӯзгор идеали хонанда аст. омӯзгор нафар аст ки то ба имрӯз мо шумо аз он таълим гирифтем ва пайрави он ҳастем. акнун хонанда бояд ки дар гирди омӯзгор давра занад ва дониш омӯзад. роҳбари муассиса ва падару модарони мо як ангезанда бошанд ки дар якҷоягӣ мо як занҷираи пайвастро созем ва дар самти донишомӯзии фарзандони худ мусоидат кунем. бинандагони азиз, ин барномаи таҳлилии фикри шумо буд ва тасмим гирифтем тасмими мо то ҷои амалӣ гардид дар самти сифати таҳсилот ва арзёбии баҳои хонанда суҳбат кунем. расидем ба анҷоми барномаи таҳлилии фикри шумо. агар аз барномаи имрӯзаи мо баҳрае бардоштед, мо хурсандем. хайр, то наздиктарин дидор, саломат бошед.